Pemirsa pengerau wisatawan ke Pantai Kuta ngantos semakin kekantenang durung ramil. Kahanan puniki ngawinang para pedagang ring pasar seni Kuta durung kayun mungkah tokoipun. Wantah kepanggih siki kalih toko sane madolan nanging durung wenten akeh pembeli. Bendesa adat Kuta wayan wasiste ngangkenin pangerah wisatawan ke Pantai Kuta sane kantun sepi. Puniki sangkaning para pedagang durung kayun mungkah toko ipun santukan tan purun mamocol napi malih durung janten wenten pamikolih. Wasiste mausang kahanan Pantai Kuta kantun sepi saking wisatawan. Ya diastun sampun resmi tatanan kehidupan baru kemargiang dawak tanggal 10 Juli lintang. Sepinyane kunjungan santukan bandara kantun kuatesin. Wisatawan sane kantun ring Bali taler nenten akeh. Ngenenin indik tatanan kehidupan Bali era baru ring Kuta sampun nabdabin serana miwah prasarana sajeroning nambakin panglimbak virus corona majeng para pedagang wiadin krama sanes sampun anutin pawarah gugus tugas pencegahan COVID-19. Inggih punika antuk nganggen masker staterajek ngwajikin tangan tur nyaga jarak. Tiosan punika paiketan nyani ring desa adat taler sampun mekari prarem ngenenin indik COVID-19. Silih tunggil sane mungguh ring prarem inucap luwire ngenenin galah operasional sane kantun kuatesin wantah kantos solas wengi. Pedagang ring pantai taler ngantos mangkin durung kayun mabuka. Wartawan Denpos